Pisao sam o toj knjizi i drago mi uvek da govorim o njoj i sad teško je ukratko objasniti šta ta knjiga zaista jeste, iako je, kako se to kaže, taj naslov dosta semantički potentan, znači i sa onim kraj u zagradi i raj. U stvari, ta je knjiga satvorena sva od književnosti za književnost. Ti citati koje na jedan vrlo vešt način autor ubacuje u svoju priču jesu u stvari jedna velika oda književnosti pre svega. Da kako da se radi u Užicu, da kako da je Koštica glavni junak i slavni Koštičani. Međutim, to je knjiga koja je sva nekako satvorena od autorovih književnih i literarnih uzora. I oni su vrlo dobro i vrlo suptilno inkorporirani u sam tekst. Nećete ih možda uvek primetiti, ali u uspešnosti slika ćete videti u stvari da se autor dobro iskonsultovao sa svojim slavnim prethodnicima, književnicima i da ih je, kako to se popularno kaže, nastavio čak i onda kada im se negde možda na neki način malo opirao.